Paul ni chuan a exclusive thin bithia chin nein ngo chok chin nein khar khip chin nein akal thin ani chu Bible in KOHHRAN din atum dan ya ni thei don em ni ela ya mi thi anoma tu te namon non se kan KOHHRAN ani em ti ngal ringota solama re thei chan pui nga anoma kan KOHHRAN ani em ti le a khati reng khanin Athisena leite ashuai khomi yan ring tu pui te laka in khar khip tur hian KOHHRAN hi din don em mon le ti hi ngai tu ne nom thin ani chu pathian ne na in nai chil dewa in poli kan ngam lol lo mai sana hring sana pathian ne na in dori kan ngam lowa tu te mo phena khoi me bo ruak phena engeng hai te kan te a pol phovu ka KOHHRAN phena train ka hanin hot puk ve vak ringota nima sela ma ni le pathian in karin lai chin na tak tak en kan pachele si thina ni lo mo KOHHRAN mi fe maltlat Christian nuna eitling lo zet hi kan tam em ai chuwang chuan hu ho nun ringot ti atok lova ma ni le pathian in kar Christian na hi pathian in KOHHRAN a po angai poimo kha ani zel ani ti kha an siang le bokta ila a thau me